Minini wa Mutongoria wa Bururi Rigathi wa Gachagua Owothe Niaguikinyitie harambee-ini ya waki wa makanitha mwena wa kirima kia Mount Elgon na kuria Akorirwo Akihurana na kuregana na Miario ya Atongoria Amwe aria riu maambetie gutambia Miario ya Kuhura Uteti wa Ithurano cia mwaka wa 2032 Akiuga Atongoria acio ni njira morite na kwaga wira amu Miario Digukorwo na Uteithio Owothe kuri bururi muno riri maundu mehereire mukenya wa kawaida. Naona wengine watu wetu wamepotea wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. 32. 9 years to come. Unajuaje hata kama uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. Gachagua ni athire na mbere gucokia Miario ya Kibet uria wendekithĩtie kuongererwo kwa icigo mbunge ingi mwena ucio. Riu Akiuga kuongererwo kwa icigo icio ni mutaratara murito wa gigatiba kuria Akorirwo agitari uria mangigwatira icigo icio kugerera mogaruruku maria magutabanio ruhonge-ini rwa ithurano na mihaka rwa IEBC. Kitu ya kwanza tunataka kutengeneza IEBC kwa sababu katiba inasema ndani ya miaka 10 mpaka 12 tunatakiwa tufanye marekebisho ya mipaka na mambo ya constituencies. Sasa hiyo ikifanyika, commissioners wakiteuliwa wakiitana, wale wetu wenu wamesoma, muko wengi hapa, wale wamekula vitabu sawa sawa, mtengeneze memorandum, mkuje pale mfanye justification. Gachagua ni arikirie na kuria Atongoria kunyitanira na Mutongoria wa bururi ari kuruta wira na kio niguo gucokia thogora wa muturire na thi amwe na kunyihiria mukenya wa kawaida murigo muritu. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. We want to focus on the right thing na kumsaidia rais assisting our country to get back our country on the right path in matters economy. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wajere.